Ikaze ukurikiye John B TV, uyu ni umwanya w'amakuru. Turagushimira wowe wakoze subscribe, like, share na comment, kandi nawe utarayikora uyu ni umwanya uyikore kugira ngo ujye ubona amakuru agezweho ataramara igihe kinini kandi yizewe n'ahandi wayakura atari hano kuri John B TV. Aya makuru yacu tugiye kubagezaho muri uyu mwanya, reka tubahere muri Sudani. Sudani imirwano ikomeje guhitana abasivili. Muri Sudani imirwano irakomeje, ikaba yaravuyemo abantu basaga 20 mu minsi ine ishize, ahanini akaba ari abasivili. Amasasu araswa n'igisirikare cya Sudani n'abarwanyi bo mu mutwe wa Force de Soutien Rapide yahitanye abasivili ku cyumweru tariki 3 Nzeri 2023 mu mujyi wa Khartoum, mu gihe ku munsi wabanje hari hapfuye abandi 20 barimo n'abana babiri baguye mu bitaro byagabwe n'indege nk'uko byemejwe n'umuganga n'abaharanira uburenganzira bwa muntu. Umuganga waganiriye n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP yagize ati abasivili 5 bapfuye ubwo ibisasu bya Rokotes byagwaga ku nzu yabo i Imodurama, agace k'icyaro gaherereye mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Khartoum. Komite yiswe iyo kwirwanaho mu gace ka Kalahara i Khartoum yari yabanje gutangaza ko imibare y'abasivili baguye mu bitaro by'indege kuva kuwa gatandatu tariki 2 Nzeri 2023 izamutse ivuga kuri 11 ikagera kuri 20, aho imirambo yabo imwe iri mu buruhukiro bw'ibitaro bikeye bisigaye bikora muri Khartoum, mu gihe hari n'indi mirambo myinshi yari yangiritse cyane kubera ibyo bisasu bitashoboye kujyanwa mu buruhukiro. Intambara muri Sudani yatangiye itariki 15 Mata 2023 hagati y'igisirikare cya leta kiyobowe na Generali Abdel Fattah al-Burhan n'abarwanyi bo mu mutwe wa FASL iyobowe na Generali Mohamed Hamdan Dagalo. Kuva iyo ntambara itangiye, amezi imaze guhitana ubuzima bw'abantu basaga 5,000 nk'uko byatangajwe n'umuryango utari uwa leta witwa Ahmed Afrique Vacation and Events Project, mu gihe abagera kuri miliyoni 4.8 bahunze bakava mu byabo nk'uko byatangajwe n'umuryango w'abibumbye UN. Rero murakoze, aya ni amakuru twari tubafitiye muri uyu mwanya. Ikindi usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo uze gukomeza wumve amakuru atandukanye.